Ka KHADC kan sepenmi ke executive order ka ban khang ye jing thau duna kilo ye ki marrep habaro ki yo ki blakmi da ka council kan thop ya ka yodo haba pentip ya kani hadin ke jing la jurip ya ka yodo nin ka sngi executive member ubakmi ke tenat khai pateng orang kan sai karbuki ula ang bakane ka executive order kan setrikam hadu anda ulat jong gejala unsa ai ya kajing menjur ya ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Bill hakawe pat kaliang ka executive member kabadai kmi ikiyo ki han i Congress Mary Karpuri ila ang bakaladan kajing yete apeng kinong rebat kinong khijor bandon kajing yetre lang nang banlaj na kanu kajing yekaja Ong bahne gasni layo ban wat jurip lagi jong ikman ban yu iya kata ban ni layo du iya ka ban ya interact bati nongrep haring kat bagi nong di ban nang ne sakmat kam desu bandon gajing wat kilo bat iya kane ngin pentrikam habaro away ka jurisdiction jongka district council bat kat ba umpat yo ya ka asen no gubernur nagaliang ke executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council yang sepenuh yang executive order bakane kijing ot kilo ambe kang hapo utusam jongka himamlim ambe kan day bet haboro oika sedilore